Waangalizi watukufu wa hishabakati la interneti ya Tosa na Salam hoju ya hanyonti pia mridungao mubasharatan harma wa ulimengu na nyinyi mridungao hunu masiwani rehema na ngofu na zimwendeleni hamade namna ramnikani ya ukaya shabakati la internet ya. C'est une plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores. Amani na usalama juu ya hanyu na utahaze samaha holio dese dakika nchashika odoza injeza hojuma imiadi kaondora nikana ndizo ye kurdapeli ya moroni wa hakikisha usiku wa lewe inu ya ukaya Metro Ibrahima Alimzimba batonier wa he baro ya moroni hahakikishiwa ne kurdapeli ya ukaya imadai ya yafanya holio de club de mapinduzi ya kahanza ya remewayo ni Metro Futum ne mamudai hunu Metro Ibrahim Alimzimba hahundana na ushinzi uhosonima ye satwa ya lawa usiku wa lewe inu haruma ye kurdapel ya moroni haruma lisuala linu wa jaunga rjovililia haruma umva wa siasa wa kaya zenye chaguzi zahe yema gouverneur waili ranzida yo mali nana lesi walangazija hunu usiku wa maudu tarehe mengomili nomweja ya mwezi wa Avril wa Komoro wa himasiwa ya numaili ngwalindi wao wajitamke nguvu harma emaswanduku ya vote na harma lesu ala linu hopezwa matsori wonao ngari wonao ya ukaya wa Komoro holiho tabu zinji zavira harma daraja ya siasa ranzidi tarehe mengomili na nea mwezi wa Mars isongeza uye siasa enamna ya zimba hunu masiwani hama ngabo utungu ikawa ngari wonao ya ukaya yeto d'obstention ngejoka hawinji harma emasonduku ya vote harma emasiwa yanu yo maili na ngari wonao halkadhalika ya ukaya zegwa ngazi joka uka zombili ranzinda harma lesiwa la mwali ngari wonao ushinzi mhu wa Kalantiza Mohamed Said Fazwil na hunu harma lesiwa la ngazija ye formalite ngejo fanshiha he namna yo hosonima BBC Farwata yo de namna rionao pezwa mato wa hatu sisi shabakatil internet ya holiho de namna riveresa ozensebe za he siasa holiho de namna lebao la hea lebao li saliheza BBC Farwata holihonda si holiho de namna ritundao ngarionao wajau ya ukaya upande wahe irisala ya beshewa wa mumali ne mhu wa he daula fakamati rais Azali Asumani husu wa Mali ngari wanao ya ukaya Mohamed Said Fazwili hahisa osukan wa utendea lesiwa umhimilia harma nuktwa ya saya duwonesa ya ukaya harma ze nuktwa joka uzina nuwa dele suala la hele gashi la Komor rijo ya ukaya ngasina mahaminji ye daula ya Komori ijitole ya mafaka ya ukayange ladimu waunduwe bahari ya hatu ili ritsahe ritunde ekakwelinga sina madini ya utajiri wa gashi na gaz na ngabo halama zikomeshi hao halisi ya ukaya hakika utajiri unu ngobenushi yao ye Komori holio dezi hazika ya odo zifanyuao ne lishirika la bahari na safari husu enamna ya ujundua ye bahari ya hatu ne mipaka ya hensi ya hatu husu utajiri unu ngari onao ya ukaya ye biro ya he geologi ya he Komori unduao utajiri tuhumlao nuonga ya tendeliwa ni Seidame Chek Monsieur Petrol ngar aminio ya ukaya zihazi sahema watanla muhahe ikaudo ziundulwao ziendeleao ngazi hakikishao ya ukaya harma nukta ya mafunvu mengo shenda harma jana utajiri unu ngobenu ha borijwao wajau ya ukaya le shirika kula hensi ya Faransa
total ngarjokaya omwezi wa mars rakanuo watsaha ye biro ya he geology ya he Komor husunma wasta wa he mudiru jimla wa hayo bana Seidame Chek watsaha ye total rendezvous miadi ya hutsaha waje wafanye mahadisi baina ya hao ne idara jimla ya he geology ya Komori. Iyo alama ione sawa ya ukaya wa Faransa waisa wasihaye mirengo ya ukaya ngwa kubalio ya ukaya utajiri unu ngobenushi yao ye Komor. Harma ye nukta inu ngari lindao winji rijeri benue winji wa maelezo uhusu ye siasa ya he Faransa ne Komor. Na harma nukta itso hulebanu ngar hakikishao ya ukaya ngar jombenu liani omjarada unu namna wakansi husu ye mashirika yobonze ne zensi tajiri zobonze ziko wundu wa gashi nozitsahau zinole gashi rimone seni namna walona mshirikiano baina ya hao ne Komor baina ya hao na Seidame Chek Monsieur Petrol husu namna zinsi za falikie Komor za utazgesae namna ya he exploitation ya he namna ujawaji wa unduwe wasahe wahunde utajiri unu Komori ije hunde. Mwenyezi Mungu narijaliye ye amani ipepe harma insia hatu na ngarjori je harma nukta inu harma imakati ya jao na doundua ya ukaya ile suala la he mamudai wa hensia hatu Metro Ibrahima alimzimba haka haremewa inklub haremewa mapinduzi na bandhu ya mamudai kayao wakaanza wa mdanguse bunsi na uwende hata daraja wauna nanu watangazaji ikawatendeliwa ni Metro Futum ikao de mamudai ikayao woo wakawenji na wakanza wasise yezi ya Metro Ibrahima alimzimba rijoka Metro Ibrahima alimzimba wajau hahimiliwa ni wataalamu mamudai wa huu wahensia hatu ikayao Muhammad Abdul Wahabi gouverneur mzamani wahensia hatu ikayao yemzima miongoni mwa magistra wa huu wahensia hatu ikayao hakaya procureur hakaya hakimu wa matafiti bimana juge d'instruction wajau hakaya raisi wa cour d'appel ijoka ya ijirma ya Muhammad Abdul Wahabi ikayao mwana yangu harmale jiralahi hambu upande wa sharia na haki za kisharia na hazi za kisharia hatimu rijoka Yusuf bwana mzima miongoni mwa wataalamu wa habari za sharia ikayao haka tendea wajau ye mahakama ya jubimana de baraza la mhalalisho ze kanuni za sharia cour constitutionnelle harma muda wa mahamitsanu ya kamili mkama wajau hajange mudai banuzambao wao miongoni mwa mudai kaya Metro Ibrahima alimzimba hawakubali ya ukaya waje wanji harma ibaro rijao ya ukaya Dr. Sulemana Sujai mzima miongoni mwa mudai wa huika wafanya hazi harma ya Ulaya Faransani wahakikishiwa hajaha hakikishiwa mudai harma ye baro ya Moroni hizo zifanywa ni Metro Ibrahima alimzimba wajau ngarjuao ya ukaya imana wa Yusuf Said Maliza ikao ngarjoka ya utaalamu wa hahi wa habari za sharia ikao harumishiha mahaminji haruma yensi ya Faransa hukamudai hajaha hakikishiwa mudai haruma ye makama ya Moroni imana de baro ya Moroni ngarjuao ndo ya ukaya Metro Ibrahima alimzimba hakahimiliwa ni mababako mamudai wenji Metro Hamadabako na Metro Azadi kao waudu wandu kao wamhimilia Metro Ibrahima alimzimba ikao ngari aminio ya ukaya imadai ikao ya kaudailwa husuni mema udai watendelwa ni Metro Futum ikao yende husuni mwa mahakama ya juu cour d'appel ya hakikisha ya ukaya Metro Ibrahima alimzimba doulo batonier ikao kabati za menyeha na ya abongarujao ya ukaya sanction zalathi muziye hosonwa ema komanditeri kaudu akawafanya yini ambao club mapinduzi ya utahawa mdanguse Metro Ibrahima alimzimba ngatoka sharia lazima gashorumishia haukaya ye conseil de discipline ya hebaro ya Moroni lazima iremembuda bimana le baton gejorumishiha ye batonier ilazimu ya hukumu na harma e conseil de discipline rijo ya ukaya iyo kaikiri namna ya uka ikawashindana ushidana hundani shauka shindana daraja ya ukaya zila wabonze ya uka Metro Ibrahima alimzimba haka ushindana nuanya nyama mudai yabo lelo bandi ya mahakama ya juu yaje ya mhakikisha ya munge ilazimu sharia shirumilo ya munga joka ya ngabo mamudai ikaolelo ngwa jorumilwa sharia ili
wa tijokaya manya wa ukaya lelo wajue ndongo hamada zinu zidoka zejiri haukaya inti parti ya kisiasa sha wande ma défenseur wa he peuple yabo kijaka ulatimu wadundi hamala mafu na masakala harma lesu alalinu harma opezo matso hatu ngarijo shukuria ribeheri sala maksus ya he rais an ya he cour d'appel ikaungar aminio ya ukaya rika na harara hujuma ya siasa ya Metro Ibrahima Ali Mzimba ukaya weide makam rais wa hesente bimana ngarjoka ya boga bomba vumwelewano wa kisiasa lakini emadai enamna Metro Ibrahima Ali Mzimba ya kaya yabeha ya himilwano wanyanya mamudai ya horikana harara ya ukamkini ike cour d'appel ya moroni ngejuhanja injie harme siasa holiho lelo Metro Ibrahima Ali Mzimba mzima mengoni mwema kandida ikao lelo ngwashida nao na Azali Asumani ikayao lelo hahiminge makamra isi wa hesente ngar shukuri yao na utosa ye cour d'appel ne decision ya la wari aminio ya uka kaijanji ya hata harma siasa hauka yodi harara si watangazaji rakanyo wakati kayao ye cour d'appel ya moroni ijouji ungamanya ne siasa idiwaze esharia na singar aminio ukaya ye droit irongosheha harma lesu alalin winji wa maelezo ngarjo unanua harma ziabari za hatu zijao mkabadzimana Ibrahim Inusa nono mubasharatan en direct na uomba Mwenyezi Mungu ike eze komanteri za hanu abaha ngazi jojua zinjenziani na usheleza ukaya harma zinyakati zijao bimana dumfumo ujao ngarjo undua omjarada wa helegashi no utajiri ritumla unuo ya ukaya vanu haukaya wakati unu ngari juaondo ya ukaya tibenze ye mpango mahsusunu wasikwale wenu nije hosodima sedame check vamana jimla wa hebiro ya geologie ya komori yunduao legashi no utajiri tumla unuo ngami vanu mubasharatan daminae hojuma haini ndongoni mambiaoni lakini ikanga toka undua shati kanza mrambuendo ya uka ngevanu hadir soy ngeban sedamed check ikao wei monsieur petrol wei dolona usukani wa hensia hatu lelo harma itarehi ya lelo itsongezao lelo Faransa nezenti ku zahima yerusi yeshin nansizinji zahima lelo zijezi hunde utajiri unu kwezi ye surprise yangu nyinyi nanyi lelo wangalizi watukufu wa heshabakatil internet ya kabatsindabo sedame check so inga seda sinaibanu harma ye shabakatil internet ya kwezi bana sedame check wakomori wontipi ya wakaza imashishio wakaza imatso ngwaona etwama ya hao husoni mwaho haulindia ya ukaya yenema itumlwao ne Komor lelo ngejoka ujaijeke baraka na amani ya hensi ya hatu ngarumbao ike ulinike kalma wavanu lau tsongeza wanduika udu warangalia uharma dunia haukaya wakati na uvumbu wa banu tihisi ya ukaya etablo iheya yo haju haukanga aminu ukaya wandu wajuka uridunga banu wadunga wabaha waisangwa umajana marandaru banu urizambao 600 personnes ikao hisange ridungao en direct mubasharatan na mingam aminu kaya 2 milioni bili za wanadamu kwa jodunga mpango hatun kango jore ngwa banu ne habari za Komor washainshi engo jwambia wa Komori no wedini bana sedame check no amjuka uhenze nsino beshewe na wanazivero na wa nizikamanyifu wakati tawanusia wa Komori wa ujambio ka evanu le journaliste renommé nono weimdu hindi suala ikao hani unishiri vanu kamyambo parce que mimdu wa transparence mimdu uhambeza kweli mimdu wow
utekeleze zo nifikirio ne manna kubalia vanongono kava nukaso garini ndo garini mission ngefanyisha garini uchoja unjio garini hunipara horongoa utekeleze hizo wakafikiri Wambeizo wakafikiri Wambeizo roho yao yakaujibia Wambeizi la daula zijirio Hunivubua batila hunlaha Shatuba hizo garini Ila stopu ukanubehe mahala ntuzamba Shaka mugarini Shaki mwanadamu raia wa hii daula hiyo Na uba hizo garini bonono Wanusa suala Hani iyo ntina ujue keti jibu Vumbua uka ngamidamina Sayyida Mechek Salahuddin Dhamana wa helegash Mashallah Komoreke li razoea Tijojo huambio kantu ujibu Nonendo biro hangu na pange Na fikiri Nambe izo ya ladhibu nambe Shem komori wa lelo Nevanu ya osili ya lelo Ganzweka hapariswa volo Hapariswa Caltex Hapariswa Yambe izo afikiriyo Iyo ni daraja Mimi ni regao Unusa suala ya gashi Andani ukahamba Mide mwanadabu hale gashi Yani hansiva nundo Azali ya sumani Emana ne hansi hindi Gojo swami hibo dono Nsina hujibu shaka mjo ujibu Ili wakomori weshie Inu confiance Hovano azali ya njoa wasuli mauli Gamzambo vanu mzijue Harumai presidenseli ya bira Njavote azali No azali ya boya kabutsaha utajiri wa hentinu ne developer hentinu anipara Yabo tikanza na mbio wa Komori ukaya Oyi mwanadamu mtomwelewa azali ya sumani Na izila yezi rangu wa medabdala taki na zila pia Mruka wa mru Nge hundwe zala dhimuzi hundre Bahaza la sumani ya boya nione ukaya Mimru ya humnika aminifu Nangali utajiri wa maudu hata jaharumu wa emergency Hanika na wadanja mvote Iyo daraja mkuu Si wa Komori ya ladhimuruka mwanadamu azali we mru hindi We mru wanzo atanganyi hedeno wa Komori Ramuira mwemara mvotira atumvotira Mwanzo rezo pia Surtout après l'investiture Riunde nsi inu Shaunuzi sa suala ya gashi Tikafikiri ngoju kamunuzi suala ya kisiasa Paske harumwe barnamaji na kugarini hangu damina wewe wakamnonesa Hone nisa Huambeza mzimba Huambeza jiri Yongi nganjiao Haruma umva waki siasa Haumva waki ndele wazungu hamba politiki Paske ntuwaza ni melange shizungu na shingazija Shaunu sesu ala yontu chweka kutu kwa mnusabili Kawende zamana wanikwale gashini Bahi Ze diskura za la sumani ya zifanya Raheja jafanya asizi ya jeharuma referendumu Ataja kaja paro vumbu wa gashi Ligashi langwa ni sambi Shawa Komori kwa jajue fasira he ligashi li Sambi henda tambi ukale gashi ngali nukao Gashi kalonuka Bailo lo utsawa haruma profondeur na hazi sinji Ikililu haja Minga mumrahemu ikililu mimi swala wa Sayyida Mechek Hajabu wa biro ya heu ufanya utafiti wa heze ndongo hizo Bahiba kabunjilwe la handani la kwa Assemblée Nationale La kautanganyema presida wa Bahari Hindi Mfaransa jambanga bogashi
na bwaza la sumani kaja parole vumbua manda kaja parole vumbua manda de shahauzi siwa suala Hollande ukaya angarendeze problemi za maore ondodewa hifaba hi Hollande harongoa un président raisi wa daula wa hii daula Faransa ambabadiba nuzi habari zoho zunda solution labokawa Komori manaye hamba ukabala Faransa mayotila ti Komori wa Komori ngwatawa uende maore ili waunde maisha bahingar jozi abantu ba Komori ngabo gashi Hollandi wae. Il a un président français rais wa daula wa humko wa zensi matajiri za Europa za tuparurongolwa na barjo kam Faransa rangura raka koloni hatarujeri independence ze bahari zilatu zinguzi johamo kaja parovu bwagashi hamba ukabadi banunga nyina gashi yabo isila za walara wafuma rawauwa warenda hizo zonte pia badi banu abahakar na buzirende paske banu walandu wataho maisha no maisha ngawe harumwe Ocean Indien bahari Hindi ngo harumwe Komoro ila yo hambwa dekre ya mkonti nanti za Europa za paliwa za pangiwa za fikiriwa raisi wa daula Faransa jazamba. Donc abo mimi nani kwaze zoma nazi bomgwa hibenze rawe unuzi sao roa Komoro haina mzima ngujambio ndongo nzima uka ngasina utajiri bahu utajiri wa hatu si wa Komoro baharu utajiri huo ndizo za hambwa hizo ndu kwa dozamba ondu safia ni wazitsaha hamadekeli azali haboka tsizinji za Afrika ngo unagashi wa manishana tawa ulana utajiri wa hatu uo mrwaji narituangalia historia shio shabalaza laka uonesa daraja kijuu ya uoneso kaya zila rijuka ujari tafiti rijue kangizo narituangalia maisha hatu babo isu ala hangu mesenono wanuzisa legashi na wandu watsawa hata shangae bahwamba ukaya hata totalingwa jao mitsile na hambia onono shawo journalist sisi jua utafiti sisi jua sezo nazoni hambie si wa Komori na riduaze principe hiyo mrirense kamrinika uaminifu bainu ndongo ya ubaki kisiri ya Shikomoro ili rujutsa huwa ladhimu eza hei amtimize suala inuni ujibu bonono legashi kamnyezi mgwali umbungilo nae ikililo azalaja dungu ngarlitsa hao nangali johuja insha Allah yonde suala nujibu harumazano kwa hizo zahale pandu zambao ngapo ma batina ukayat batina le suala lahe total na unesa le kawle shirika la Faransa la unduagashi na barzagashi ngo harma ngwatsa hao manati juando kaya ngabo rendezvous waitsaha ukangwa nzao wajiwa fanya mahadisi ye ndaobahi hau ye ba ngabo zizungulia ya ukaya irusi bangwa nzao ngabo zizungulia ukaya shini yani tsandanjwe yani esensi wangu nono mwanzani wangu nono ngaritsa utajiri ndo banu azalia ya rumiza emergence ani mwendele usoni na development wa daula Komori banu no emahazi zilla mengomira abu mungu hibenze kaze ngozo seroha ngo wenji wanjia waba shatila ujo zambara wejaja rakubaliana ne daula na zila pia rakubaliana
ukaya ze conditions za lazimu ngemje mjie harumazi bahari zatu zifanye izo ndiza hazirifanywa ba ngo wenzi bonono na tena ngwa jao bonono na tena ngwa tsahao bonono shay daula Komori aba hawe sawarengeze mamlaka za ujambi okanga sina utajiri au Mwenyezi Mungu arambi okanga sina utajiri shaizo karzina uramba haruma radio au rizambi arjujari hadithi rifanye zitabhithi rifanye zo udini umuhimu si wa Komori trengele gashiri ritendeza sha marangu abo daula kama mazomana wa daula zahazi zongari sifanya bahinga mujibu bonono namboka wando pia ngwa jao wando ungari hadisi hiyo wando pia ngwa jao ngwa tsahao sha ngwa tsahao sha si daula madekeli azadi hamba ngarjo wono banu si wa Komori jo ndazifaida enu jota manaban legashi jobkini haliji haruma mahamitan au maheshirini au mahamengo miraru au mahamengo mine shenu jo jambauka gamonzo njieri fanyi hazi hiyo ya pesa ya njiyao daula Komori wa jere ani daula Komori ribasauhe hata jotimu bahizo karna ujo uzambara hawe jajara hadisi baziba shangwa jaungari hadisi we daula Komori ngari hadisi yo ngari omba Mungu uke izila watu watongezo wanadamu wa warita hao ani watahao daula Komori uka abosa kubali uka zero gongizo humkinishia ngari hadisi undasinao. Marhaba bwana Salahuddin Said Ahmed Sheikh, marhaba kanga wena kalma la husu ye siasa holihongonoka wemzima mengoni mwa ye makadro lelo walio harma ye tsandaya ngioje holiholo ngabe resistance ya Munyibaraka Tswali ikao hahimi hukaya ngemu wa SMT ye mahakama ngwa mtsahau hata nabaho mjwa nsujini ngohara yao ya ukaya ketsubidia ishilwane mahakama na Munyibaraka ngutsaho wandu hadisi ngwabuka ya kabati namna yasi ujwari rohebanu batina ye dialogue Ibrahim Ali Mzimba bahengwa boka kabati namna yasi ujwari la harmaze tabuzin ekati de dialogue Said Ahmed Sheikh ababa hunu sasu ala la siasa ezambau siasa do modelo soni wa mau bahi Munyibaraka Tswali amjibu pande worati wakati Kiki ministre Munyibaraka Tswali hakawla douane Kiki hachamwambia ende gouverneur amrogozo wetsanda nongazija Kiki de amwambia ende apose candidature hasutenewa ni Kiki wa Orange ende gouverneur bahinga mwambio ni nyiwa ngazija nyiwa mwalina nyiwa nzuani na nyimushili ya oza siti ino Munyibaraka Tswali apose candidature na narikubalianeza kweli ngamrogozo waze wangu wa hetsanda onsi pia yesi mru wa siasa mimru wa siasa kasina muda shaha hawasudi gouverneur habo yafanye mandahe ya mahamitanu ya gouverneur rija rikaunji haruma election présidentielle sisira karamzingiza ikawo mimi univubulawa wavubwitsandaya ka directeur de campagne wahe hamba ngonzo ende raisi wa daula shatsaba dogo nzima Munyibaraka Tswali vanu ngasina nyumba ilo na etaji 12 masampanga wa hensi nubo Munyibaraka wandise etaji ya handani wa heya
waje etaji ya bili waheya waje araru hata waswili etaji ya 12 waja watsahau rais we mwenye baraka utsola wala duani huja gouverneur kurdi wadungo gouverneur waho huo rawone zotufanya chaende rais wa daula na miti mzingara en tant que directeur de campagne wahahe parce que tikaanza tikatamba ukaya itsanda bavuku nganzo kena mfaume mwenye baraka ende president a posé candidature abo ya posé candidature bo itsandaya abo ya posé candidature bo ngazija abo ya posé candidature bo masiwa rizendesa he daraja hiyo na vale kamru haruma nyumba ya etaji 12 kujabira ze etaji zila uheya 12 upasha helikopteri uheya ijo singa zija bahiwo wanai shaula ya he etaji ya handani ne ya vili ne ya raru hata wasulia 12 anrujo kaba bangarindo haruma fazi ya nyumeni tokizora kanzanambe mwenye baraka seswali wede mwanama tikada minae njakada minae bei mwenye baraka seswali hikifamii kadro mhu ulo gouverneur rifanyi hazi wazimu eza jiri yavo timweleza kajanelewa abo ya tunelewa timwambioka wakati sinda unu aba mdongozo wetanda harijari wasule daraja hiyo mwenye baraka seswali apose kandidaturi yahe keja pasi hadia baha kangwa mbukale ze problemu ze sanda za mima mdogozo mwenye baraka seswali ni mwambio kabo mwenye baraka umdwahu kana baraka mwenye baraka bomdwahu kana baraka narioneza kweli azali ya sumani ya ndisa bonsi ya heyata ya jaharuma reconciliation nationali ya jaharuma asizi para wa Komore ya jaharuma hizo pia adunguze taraja hizo pia shari wasuli daraja amazunuambio kai kisiasa baharambao narambila nesa kweli banu azali kartumtsungu wa baye azali kartumtsungu wa baye hala mtuje azali kartumtsungu wa baharaka president 3 ans na 4 ans yo 7 ans azali afanya ndongowo ikao si wakomorizelewa haruma azali entino fanye detail haja mnyezi mgwarda mbeha kadwa vili rijar rivoti mnyezi mgwambeha bahabu ya mbeha afanya haruma mahamitsanu haziye mandahe haruma mahamitsanu mahamili haparuwa ngazija ebu mwenye baraka seswali ebu nyinyi mazwamana wa kisiasa ukanarikensi kawo marehemu alibazi mguna mrehemu vanu ya lala bana ali mwenye baraka kutuanza ani fikira za libazi kutuzishia fikira za huwaze wala kutuzishia narikensi rambe eizari hunda hindi bahamjibwe suala hiyo wajilie makandida wonsi pia azali hamba baharilu haruma kampanye naritotimize ni mnyezi mgu acho mjalia ngeri jebwa libazi mguna urehemo vanu walala mide urongo miswalahu rijeru wane zwala zimurifanya bahi azali hajazi baki mahamili wanusu na mnambie bonono raisi wa daula na hizo raenshi ulona 5 ans ikawa mongena ze daraja pia za uraisi ze daraja za uraisi ya umali yo nafasi yo personalite yo nezodoko pia tazanga mrongozo hata walo Faransa wishie ritifanya sinema hazi ya mahamili wanusu hafanya asizi hamba ukawa komorina wa jerirumia fikira libazi wakomori wandiso huja mwenye baraka seswali hino wadunga mkamjaja monsi wakomori wende hopale warongowa wamba warendejize ya wabonga nzo ribadili hubadili na ribadilo mwendo
omwendo wabo wa timu bonono tena kama kleri rapori fanyiwa yero azali wala azali ngiraisi hajojo sinyo mwendo ula hamba aizo mwabadili vanu na ruziso wa Komori nde referendum mwenye baraka sexuali hinu wananya wamboka umkonti ula uka haramu rija harumwe referendum wa kubaliwa referendum ngio haramu rija harumwe referendum ravote sharia ngarendao mwenye baraka sexuali hinu wananya nartuende harumwe haramu yori pose kandidatuiri daila haramu wehere harumwe zi asizi daila haramu wehere harumwe wai harumwe referendum waja nartuende harumwe haramu iyo buwakomo tijau obanda wasule abahaba nukartu ambila na betizi mpoze kandidaturi haruma constitution yamba kangari voto mara isi no mwamba yo haramu empuka bujo mpoze kandidaturi za barindi a 17h wa donne instruction mwinji baraka sexuali hinde ya rongoa yamba kana mpasuwe makiesi na mfanye hizo na banandu wa voti botasi bo jio nibo midi abo hizo nazo nambe tikaanza na belo konzima kisiasa ba uyamba hunuzisa kisiasa rende harumaze vote zibwa kasijahibwa makiesi ajaziwa kajajaziwa sharia kajaplikiwa shaze vote zifanyia nyinyi vanu nyinyi mwakamjia rumwe haramu hiyo de haramu hiyo ya referendum na constitution atarije rambe arfanyo voti de shanga mumrongozo nyi wa Komori sambila na rabu wala mtihada wana no angazija no watondo sana kama ndoko hajiku embane haramu hiyo mwakapose kandidaturi hindi embane nyimlo Marseille mlo Paris mlo mahle pia matwamboka velar sarambe haramu batke kandidaturi azala sumani haja hamjiliwa ni kandidaturi 20 haukumena ndaro mtujua nyinyi ila haramu ila mjamtakanya habazima tena kama mrongo kiswalahu wa kidhamana wa kisiasa mja ngaripozo kandidaturi harumu ila haramu bahabu ya posewa amu mrogozoni nyi wa Komori kidhamana kidaula harumu radio yao tena nganzu ipase harumu hindi wanu pia ngwa idunga wao tena ngamrogo yo direct yabo risambila nrabubo mlo Marseille mlo Paris mlo iho tena amkazo kavulula bili vanwe diaspora mwaja mwandiswe mandamano yanu rangu se Amid Abderrahman atari wasuli vanu diaspora hanyu neada diaspora hanyu hena mzima ajebanu ajafanya mashughuli diaspora hanyu karja parona ndongo mwajambo kangarifanya proposition fulani toka mrongo nambe ka ritsi hadalana si wa Komori rija riwasuli harumwe daraja ya ukaya wala wandu wala wao rijari risevoti wazimenye abo wazimenya sena ukazimenye 17h sena 17h ngamndongozo diaspora babanson pia sina kila malekeli mdona kili menye enizala zimuzimenyea rifanye zofanya ralaranze ritanze azali ya sumani hawaswidi azali ya sumani ekanyi mesilamu nyi wa Komori yambe Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kaja kaanza azali ya sumani ya jeharumwe pufuari kaja tokuja yabuna mnambiyo kanyiti mesilamu kamja kubali ye kudro ya Mwenyezi Mungu mtunji ya haruma detai doko aboti kanza nambiyo ka harumwe puya mwenye baraka sexuali ya jaba harenge chandraya yanzo yaoneso kati ndizo sindera mlela sindera msutene nda kandida au presidentiel sindera mbalia hawasuli daraje karna uparo iswami hisima kadro wetanda harumu wandu wantujini wende wareme mufti al-akbar mrumzee alaluda huni haigungu abuntina zuhambabu abutikanza nambe ukaya ramunyi baraka reza dunga abozonzi pia daraja hiyo nalikubaliana mtirifanye sinema nyi wa Komori relewa
azali na mwangalie ze mitingi zahe na mwambe ni mwanzo mwambe au niveau international wazelewa rangu mtsuje atarende opposition kwanza shinda wafanya utotsukwa kandida mzima ambe ukanaritsanganyie sonsi pia baza litside mundu kwanza zifanya evo ngamtu kaburi nikaleso hindi ni opposition enyi wanyu mwiba kandida mzima azali hapo ze kandidaturi au parti 10 au 20. Donc ngamonzo ni mwambieni kabanu si wana walelo makadri walelo mtsiri hadaye bwa Komoro, mtsiri hadaye bwa Etsanda, mtsiri hadaye bwa Faransa, mlo harumwe diaspora ritifanya na sinema barelewa kamja tsuguwa ikakweli mkahanza zenjema za hei daula inu nensi inu ndogo nzima bonono mkaula zimunye opposition mtakanye pia mwambie kama madua mwenye baraka mdukadha nariwane izo pia atakamja shida mwelewana ngavu matu shida mwelewana eba ezo amana ya joro habo mwende hata premier meeting ya hanyu mwajunjili ya makandida hena kandida mzima kuswamba ndami mtiri hadesi wa Komori bangasi en 2019 garndo en 2020. Abo ça veut dire que ni mndungu sahoze intérêt personnel ni mndungu sahoze dhamana personnel azali hawasuli harume daraja hiyo. Donc abo politique ba harume swala hiyo nam gamrongozo mimi swala wasidi amache harume Etsanda henyi manotable wa Etsanda henyi wahengazija vanwazali mbeha vanu wa Mwenyezi Mungu kasime silamu badeka vanu msamla wa harumo silamu hawaswili eza kadwa vili si ujambia siwe Etsandaya ebezo alazimu rifanye hata harumo wa Mwenyezi Mungu ya mbeha ritsanganye bazima rende sensinu shatsir shawanu wanu mafamana wa hesente wabangwa tsahao dialogu mwenye baraka na Metro Ibrahim Ali Mzimba bangwa tsahao dialogu wandu waketi wa hadisi abaha wandu walishiliao imhuwa hedaula isha joko fanya ekakwele mhuwa hedaula ngutsawe dialogu mhuwa hedaula abo yaja balawe zere resultat officieuse za handani balawe sabili hafanya diskuru mbili honda ndaru ala kuli hali no amba ngamparo wanadamu wao bahe dialogu ya hese ente iyo kao ya kisharia ika president de la republika votiwa yo ketina mradi na sharudia sadi hambauka na mje basko mira isi wa daula ababa hanga muhambio bonono ureje harmondu wao e dialogu yo mwitsa wazala haraya ukatara mwitsa hamonane wayamba ya wapara lindao raiswa hedaula ya wapare izo lindao weisaha weisaha parce que wayamba officiel wayamba officiel kagarutajia au dialogue ya baba hai muwa hedaula ya lazima ya musoso alanzima bonono tifanya sinema ngwa hutajia dialogue kaze votizi biri na ikazi sizo au mahadisi halikabati njia ya ubira ikatimari haungaritsanga nyihonda sinera isi wa daula banu rifanye mahadisi rionekele joju science izo ndoko mbili tofauti abonyi ma journalist na mjua ekangwa tsahodi kangaritsa ho dialogue na sina azali rimwambio kaze voti kazi jakir ze voti uhibi ze voti kazi mkiniha azalika sino wakati wava hesa dizewa hasaka za dati la 2030 ifu ya wasuli 2030 dino wa Komoreni wajokubali shekangwa tsaho dialogue ya ukaya monsieur le président hamadizo mzimba ya hamba wazishukuria wazamba ababa mdogo siasa na wasaya ababa habo wesa waswili warealeshe umhono kada mje haruma diskuru za bitsalama na mahala minji ngaranzori ije rijeri kentiri hambio kaenda sina webu president de la republique ekeli tuka ujusensinu hindi abuna rele wana wa Komori weleo shika azali
ngulindo wa uajambo ka ngaranzori fanye dialogue runiso kabala hata we kutina haki walaze voti wafanya tijau si wakomori kartine nafasi hiyo na Azali kartine nafasi hiyo ngaritsa hoe maisha hatu ya maudu hange elu ya baba da wewe ufanye ze investigation za hobonono na wandu wa uka yabana mtawa Azali mwambe uka kabajaro wa voti kabati president au kamtawa Azali ya nyongo emihono mwahadisi baheka wa ujiburdi ujeunjie harumwe internet yaho wambetside namna hiyo karna ureseve wandu rijaba hasisazi hisa maudu ngarivoto ma gouverneur ngabo Farouata ngabo Abdoussouef abone sokensi se démarrer un président de la République a reconnaissé wa nomkonti wa kisharia koja ka haki koja ka hula uka haki koja ka haki kana mtira mjiaru mazidata hizo shazo na kaza nuhambia ekawandu waungwa taho président de la République hekelia ya hala emanza ne mihono na mjeno ntipia rihadisi galwa nao ekayo ndio bahinyo wa Komoro na mpusondo wa uwajabo rijusensi baka sina rais wa daula sikangwanzo waje wambebela zila kasjakiri ngababiri event mazinji ka ukujanusa suala nutwanza unuzisezo bobo nono wala wafuma wala makandi wala ndoko fulani onjunja Buhari shamonzo nambeuka nyenyi mapolitisia nye izo mfikirio karinji yarumwe amani Mwenyezi Mungu amba Azali hawaswidi hakubaliwa ni kuru ya tungulwa harumwa ni institution zehanziwa zafanya constitution mwaparo mwatsuhuja zafanyishiha kamreshelea siwatiti mtija mrita harumu mzinga manyifu alafu mdori tabisho kazila kazijakiri ezatsukiri zikiri ezatsukizo pia Mwenyezi Mungu afanya ni mwanadamu wanzo jetanganye bazio ndasina koloni Azali rijueka hamba kwele hamba ndabo ritanganye herunde entino yondele kaudu la hangu nilambao wadunga abo izo nazo ni ujibu harumwe swala hiyo mwana manono wataha na mwarejei mwatahaje mwambie Azali ukaba nweti president iyo karna mjabo hari parce que le scénario we président changanzo tanganye heriju senti bazima ba hiyo amesure est certain que le président Azali na ekeli arongo haruma discours ndarunne ngujo wa receive ontipia yondo bahanu njoka ptivizi ka ekamzimba ende hata afanya sila wahamba wazirongo aba ndabo kahamta Azali awazali waelewana wakubaliana principe za mahakama izo ntunji ya Buhari eza hena na futumu ntunji ya Buhari shahakubaliwa abogenezoka le président de la République Azali hakubali ukaizaji banuri sartimizi kazaru mavoti tena za rais wa daula abweni wanzori jusensi nuna ritanganye dasina président de la République rifanye chartir dirije dingoni haruma de principes qui n'ont pas de sens. Marhaba waangalizi wa tukufu wa yeshabakatil internet ya Ntosa na salamu hojuya hanyu ndwa katika ngoti yao ni haya pia mpango maksusu wa lelo ikao Rika Wadzima na Meswe Petrol ikao Swalahu Sedame Chek ikao ilianikiwa dhamana ya oundua utajiri ulio harma hatu gashi na gazi na haina hindusha utajiri wanu nsiju na winji wa maelezo mdunguze fikra za hezonti pia reza kisiasa na reza kitekniki za husu le gashi tosa na salamu ho juu ya hanyu ngarumba Mwenyezi Mungu yekaye mauti iliba nafasi lijeri onane nanyi harma zenya kati zijao wa ilalika Shabakatil internet ya c'est une plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores. Kalmazima la Kalmazima Shabakat internetino bonono vanu parmi amsehumbavi ani ngabo watohujua bonono shawe hambezo fikiri nili akautingeza ndoko amina kaulubi
shabakat interneti nunanimrishilia Naam. nardua zehena problem tukawataba hamrongozo wa Komoro rangale umwendile usoni risinjia harumwe zabira rijusensi no banga sitabani no kasi 2019 na minga amino wa Komoro kawesa walemewa na siasa, walemewa na mambo, walemewa bahimi minga miparmi daminanyi rambila neza kweli rijusensi no bahiyo nde kaulu la mwiso namba we shabakat internet ukaya na minga mitayar na haina wakati kizwamana wa kidaula au kizwamana wa kitanda au kizwamana wa kinzi rijari hadisi. Merci monsieur Nono, ngamushukuru ninyi wa Komoro mwaka hushilio mpango hulu ngamushilio ni mabiro kanono handege garini hata kaja tibobari njo biro ambensina nafasi bosola wa manzuri choka garini ngaso gani ngazambao abo ngamumbushiro ni khair na uomba Mungu ni toe Fatiha vanu سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ده سورة المستقيم سورة الذين أنعمت عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة مغنا داريني كدنيا خير سوى كومور وفي الآخرة حسنة مغيارني كاري وسليه akhira sai Komorinu hewa Komore naruombeze dua za Mwenyezi Mungu risidonja haruma problem za politiki sharike balanga sina maendeleo mema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tikati hausiumba viba hundengonziani shatil tijibiwa paswa baturengo wanziani urongozo wa Komoro yabo tijibiwa kwezi tena ngamboshilo marhaba haruma shabakat الانترنت نتسنانجيو مهمو ابو ناردونغا هتارجو سنسينو. والسلام عليكم. مرحبا سانتا كويس.